Mene više brine Stanislav. Kak misliš? Pa tako. Vidiš da čovjek ne bira sredstva da dobije ono što želi. Na što ciljaš? Pa mislim da bi on mogao zapapiti Vinku život nekakvom tužbom, znaš. Mislim, nije da nema materijala. Je. To ti je taj zapadnjački sistem, oni žive od tužbi. Strašno. Ne, ovo je sve otišlo predaleko. Ne, sve je to otišlo. Vidi, pomoći ćeš ti i meni i sebi ako se riješiš Akrapa. Da, čini mi se da pokušava sabotirati projekt. Da se riješi Akrapa, pa to neće biti nimalo lako. A dobro, ne mora odmah rigorozno. Za početak pošalji negdje, makni ga iz Aglova. Zvonimira, to će biti baš teško. Može to biti lako i jednostavno. Pošaljimo ga u neki od gradova partnera projekta na, recimo, edukaciju. I tako ćemo dobiti na vremenu da smislimo šta i kako dalje s njim. Edukaciju? Čovječe, ti od kad si solo, bome si postala ka pravi zmaj. Ali tako i treba. Sve ih staviti na mjesto. Prije sam trpila svašta, sad više nema ni živaca, ni strpljenja. Ako ti ko razumi. Valjda sam trebala udar glavom o zid da posložim prioritete. I popraviš styling. Sviđa mi se to. Hvala ti. A ja sam se začahurila i u toj trudnoći i vezi. Otkad ja govorim da je sloboda dar Božji. Eno, mene je mater samo odgajala, pa nisam loše ispala. Radila je šta je tila, kaj je tila, bez da ikome polaže račune. Mislim da sam prodisala od kad sam sama sa Cviđana. Na tu cilu vezu gledam ko na traumu. Ja mislim da ti se to zove odrastanje u jednu jaku i samostalnu ženu. Šteta je već načinjena. I pošto ne razumiješ, nacrtaću ti. To zemljište je namijenjeno za jedan specifičan ugostiteljski objekt koji je u interesu županije. Nadam se da ti ne trebam objašnjavati da bez potpore županije naš projekt neće ići tako glatko. A sad ti meni odgovori na jedno pitanje. Koliko je slučajnosti potrebno da baš tu parcelu kupi član tvoje obitelji, a da ti o tome ne znaš ništa i da ne možeš učiniti ništa? Stanislave, ja shvaćam da ste vi ljuti, ali shvatite i vi njega. Ti njemu lipo poruči da nađe odvjetnika, ali najboljega ako može. Dobro, ajde, sve i da ga mislite prijaviti. Ne da ga mislim, nego ću ga prijaviti 100%. Saslušajte me, molim vas. U ovom mjestu Jadranka i Vinko su primjer dobre obitelji. Cijelo mjesto zna da je Jadranka poštena žena i stvarno mislite da ona zaslužuje ovakve tračeve. Jer stvarno mislite da ona zaslužuje da cijelo mjesto govori o tome da je dijelila sobu sa načelnikom i to hotelsku sobu plaćenu općinskim novcem. Baš me briga šta će isto pričat, nije me briga. Pa trebalo bi vas biti. Što mislite, na čiju će stranu stati ljudi nakon svega ovoga? Neće vam biti baš tako naklonjeni. Jadranka i Kanada. Ti znaš, čovječe Božji, da sam ja uvijek na tvojoj strani i branim te i kad si u pravu i kad nisi. Ali ovog puta ja te ne mogu progledat kroz prst. Stivka, nemoj me okolo kole, reci šćeto, neto, u čemu je problem? Znaš ti da naš Janko zbog one glupe zemljurne se posvadija s Lucom, a sad će mora biti dobiti otkaz. Tu smo, znači. A znaš ti da ta Jankova firma neće ovom misli donijeti ništa dobro? Pa dobro, Stipane, jel ti mene nisi čuje? Evo, jedan unuk ti je već ošao, a sad će i drugi ići tražiti posao u Zagrebu. Sele, nisi ti baš tako glupa. Najbolje što se Janko mora dogoditi je da ode čah iz te Cukelne firme. Cukela mi je da jednu poslovnu opciju. Znaš, reka mi je da bi on mene jedno mjesec dana posla ka na neke egzotične destinacije, tipa Grčka, ne znam, Malta, vamo tamo, da malo vidim kako oni rade oko turizma, pa da to prinesem ovdje. Ali sve mukte, znaš, sve plaćeno, prijevoz, avioni, kamioni, brodovi, hoteli, moteli, sve plaćeno, anđe. Šta me gledaš? Hajde reci nešto, Boga. Hajde, neka si ti ostala bez riči. Ajde doma, spremi se, iđeš i ti s menom, šta ti evo? Ma da mi to više nikad nisi napravio, jel ti jasno zvone? Ja sam mislila ovdje da će me strefiti, da ti ideš čaj, ja ovdje sama crkajem.
Viki, da ja smijem ići di bez tebe. Znala sam ja da će se meni ova muka s tebom isplatit ljubavi kad tad. To će biti kao drugi medeni mjesec, znaš. Ja i ti lipo na oni brodići, pa onda Maldivi, Bahami, Havaji, jebate, moramo di hoćemo, razumiješ? Ajme, to mi je najlipša vijest koju sam nikad čula. Kad idemo? Ajme, meni moram u šoping. Stipane mlađi, jesi ti stvarno toliko primitivan da misliš da istetovirana žena ne može biti uspješna? Kakve to veze s mozgom ima? Matija, ja to nisam ni reka, niti sam to mislio. Ali neki red se treba znat Bogam. A koji red? Zašto bi to bija red? Šta tebe ima bit briga šta neko ima na svojoj koži? Što ima bit klijente briga šta neko ima? Evo i ja imam tetovažu, pa šta? Tu ste. Dole nema niko, trebalo bi napuniti auto. Ali ja svoje bitke vodim sam. I neću da se išta prilama priko leđa od bilo koga iz moje familije. A bojim se da bi ovo Janka moglo koštati. Pa sam te zva da probamo naći zajednički jezik. Vidiš, ja mogu povjerovat da je tebi ža tvoga unuka, ali sigurno znam da s tobom nema poštenog dogovora. Pa ja nikad, ali nikad u životu ne bi napravio nešto da ugrozim vaš ugled ili ne daj Bože vaše osjećaje. Pa ne bi ja rekla, jer ako je to istina, izvolite s mjesta povući te glasine i recite ljudima istinu. Vinko mi je na rubu živaca. A šta će biti ako moja djeca to saznaju? Gospođa Jadranka, ja vas poštujem i cijenim, ali meni je vaš ža. Vaš muž je veliki nasilnik. Ma ostavite vi Vinka. Vinko nije nikakav problem. Ma Vinko je vaš problem. Ja se jako žalostim što vi imate potrebu njega braniti. Ja bi vama mogao pomoći, ali neću poduzeti nijedan korak dok god vi imate išta s tim čovjekom. Ja sam prepristojan za to. A valjda tako treba biti. I nije mi jasno zašto se upropaštavaš. Ne pitaš niti Stipana o svojim potezima, pa ne mislim ni ja tebe pitati. Šta je ovo bilo? Ljudi, sranje, veliko načelniku gori auto.